I prvo sam dobrodošli u drugu epizodu Sky PvP igramo Den i ja na Stormcraft serveru. Pozdrav. I evo ovako, pošto u prošlom klipu nismo vam ništa pokazao. Server znači, evo da sada. Evo, na primjer kada umrete, kada uđete ovdje spavnate, imate dva enderperta. Evo ovo su moje stvari. Evo, ovdje imate. Jeste. Da udarate sebi. Vidite. Ovdje stanete i sebi udarate potion. XP bounty. XP. I možete na primjer kad se mijenjate za neke, mislim nije mijenjate, nekom dajete tu. Kada bacate nekom dajete nekakve iteme, onda idete. Evo, to skontati ovdje ima to isto i to i to. Ajde, dalje, idi gore zaći. Znači kao što vidite, nema više onaj poster mode ili logo. Bandicam, znači registrovali smo Bandicam. Pročitaj. Evo ovako, ovo su sve rankovi. Hitovi. Rankovi, ovo je. Pa piše rankovi. Da, znam, vidim. Evo ovdje imate Kickstarter. To svi imate, a svi imate Kickstarter, znači svi uđete imate Kickstarter, a poslije, na primjer, ako evo piše ovo ovdje za youtubera, što mi imamo. Evo mi, pošto snimamo, imamo Kit youtuber, Kit Jesus, što Deni rekao, a Jesus, što bi ja rekao, to morate kupiti, evo ovako piše 50 kuna, ja mislim da je. I uz to dobijete i Kit XP. Ne. Jeste, evo ovdje. Dobije se Kit. Onda sada on ima free iteme. I ovdje imate Skylord, Kit, ja da to sve vidjeti kada uđete. A ovdje su free item. I jedino što se mene ne sviđa na ovom serveru je ono što kao kad preskačiš parku te udari i volio bi da u svakom kitu dobiješ odmah fishing, da nema ga se... Moramo reći stvar, da stavi da u kitu odmah fishing, da mora biti fishing. Idemo sad na naš kao što vidite ima veliki izbog, baš sviđa. Da, skoro, nije... Često mijenjaju ono, bacuju nešto, ne znam kako sam objasnio. Prije samo bilo ovo od Nedera, sad ima i od Nether. Znači, baš mi se to sviđa. Onda dodao si novo ostro, ne znam da sviđa. Ajde idemo. Jebo, tamo vidim kad si u meni. A vidite, sam imali si potion tu. Idem ja na potion. Jedan si trko odlazi. Jebote, gro! Što me vrati. Evo vidite, to je taj lag. To mene nervira. Ne samo to, ovo moram upiti ovog, eto uleti uvod. Ovaj je haker. Ovaj je dobar čovjek, ali je bot. Ovdje da si ga zabiti. Ajde idi sad gore na... Čekaj, ja dođu na ljubčestu da vidim. Eto, ubijem još jedan. Ovo je Čudar. Šta? Oooo, čite! Eto ja sam gore, ajde idemo na... Sada vidimo gore onaj ostrovo na moru. Ajde, pak. A, ne mogu ima neki nikad. A nemo idemo na ljubčestu ba. Pa. Ovdje mu moja prije pokazati. Pak, eto. Najveći, ubio sam najmanji. Vid likše, vidiš što me dominira likše. Eto, me likše. Ako bude malo lagalo, izvinite pošto trenutno skida. Tam, ne znam, tu i tam, skidam template za intro, tam radim. Ajde na ljubčestu, ja čekam ti. Ne zeza, ne. Da, znaš, evo, sad si na mene. Gdje ljudi, malo opušte, ajde. Ajde.
Ja idem sa nekim likom na piramidu. Da. Nemoj, Dennibalan pogled. Ne, nemoj u meni, ajde. Aj kad do... Aj nemoj, htio sam pokazat kako ti brzo tam prići, jebote. Ne da vidim. Koliko imaš smrti? Smrti 1935, sad će brzo jubilej. A ti lupa? Požuće. Čekaj, mam još ujebnika. Jesi umru? Ne. Jer sam ubio lika van. Sad. Ajde. Daj bož sam da se ne... On traži tvoj mač, tvoje stvari, ajde uđi. Ma nemoj. Ubio sam ga, ajde dođi mam tvoj kit kod sebe. Imam. Njeg sam, vidiš, ne mogu dati. Ovo Miloša, Miloš Minecraft. Ja tebe pogledaj, eto maš. To bud. Jebim. Odi mačo, ti si onaj kilo. Kak se zove onaj lik što nam je ono rekao i ja sam taj? Karlo. Nemojte mene, ja se zovem Karlo. Ujevo. Ovo mrzim ovako ove stvari, Bog, što ljudi ne umiru bez stvari? Karlo, sunce moj. Ne, kao letat kod mene, jebote, grom. On je mene ubio. Pusti ovo nek dođe. Sljedećeg ja. Ne, dijete. Na tebi. Šta si ti za tebi? Ona je lik unutra. A znači lik ne znam što ti. Jeste lik nam neko vidjeti. Vidi. Sad sam popet. Misli da sam popet. Evo gledaj, ti možeš odavde popet. Gledaj. Nisam ušte skočiti. Vidiš popet sam se. Možeš se da. Pa gdje je bio uglavnom si popet. Opet ga ja ubio. Ja se čekam. Ne, jebe mi ti dijete, ne. I opet ga ubio, pa sad ovo. Nema priče. Nemoj samo sad kada dođe vam. Koliko sam ih pobio sad. Ovo ako napravu. Znači, presen kuna. Vam ovaj nervira odopno. Ja moram. Pa sad ovo. Ne znam ga puta pogodio. Imam još dvije, da i tebe. Ne! Opet Karlo, jebem ti Karlo. Nekaj ga, Opet ga ja ubim, ne, pola srca. Pa kad ti mene pustio nekad jebno. Ne da. Nego uvijek u mene uleti. Vidiš, ja sam došao vam prije nek ti tamo. Nis prije, ja zabiđem preskočim dva. Ma gdje jesi boss, sad će nam doći neko, tamo neće. A ne, ba ja sam iskusan, ima da i tam pobili. Znaš kad smo mi četvorici tam bila, mi sve pobili. Pobacu sam sve streli dan koji streli. Ne, jedan. Nemam gdje poput. Čekaj, nije da budem puno ovih potiona. Potion teški, ali je pati tebi. Ne. Evo. Mogu sam osvojeđa na tvoj. Ali nikad nisam se vratio s pun potiona, nikad. Pa slažem. Vado i ja, jesam ti rekao. Nema šanse.
Jebute, pa kad u njima u neplačama ima 10 litara. A meni druge su. Napravit ću server, a nešto je lag. Ja sam dugo lagao, pa ovo. Ne laga, ne mogu igrat, pa ono. Može smo den i ja. Tekit klasik. Neće. Meni neće nešto pocrni samo onda. Mislim nije pocrni, prvo je crno pa bijelo pa onda ništa neće. Ili ako ne mognemo tekit, feed the beast. I tako ti. Možda ja radije igram Feed the Beast da to ima više modula. Da, koji su na mene napali tu sve hake. A ne, napali se zato što uzmi Kickstarter. Vi ćete neće nijedan napast. Ma da, sad ću ti se prije. Nećem fishing. To je kao ubiju Iron League, tu je ovo, kao me ne ubiju Iron League. Da ja uzmem. Wow, vidite sam minira tu. Sad su lagane. Letimo. On uzeo Kickstarter, jesi ti prelo. Jesi, kak? Hvala za boost. Ne. Dva srca. Ne, jesi na nju. Jebe mi ti ma. Eto, jebote. I parkour. Toliko imaš ova, kako se smrti rečem? 1939 sad, a kilova 1183. Ja 1308 kilova. Ja prije nisam volio, nego nisam toliko htio igrat MCA, igral smo stalno Sampa, ali ne dovolite Sky PvP. Ja se sad pobio s ovim likom, ali ne mogu, jedan malo. Ja ga sad završim. Kuda ti nisi došao i ukro kill? Čudo samo je to nisi ukro. Sad ću ja tebe ubiti. Dođi do vojne baze. Oni imaju hrvatsku bazu, znaš to? A da! Ja više neću igrati, ajde, možda kući. Odo radije barbijski igrat, jer ti... Ko? On. Pa ja sam s njim tim. Skoro da tako. Ima enchantment sport. Ko? Onaj virus, trubi. Gdje recimo da su ti neki boga? Gdje je virus? Na... piramidi. Kakav? Iron Diamond. Ne znam, čini se da je Diamond. I on ne znaš mu kakav je sport, jebu. Nisam vidio dobro da ja gledam u sport, a ne nje. Ne, oblakna ga ne pali, ajte mi svi dole. Jebem ti droma u gromu. Ili poslije dježat tim ugledom. Ne, pa nemoj mene, jebo. Neka me iri su uvijem. Ajde, završavam. Ajde, dođi na ljaba često. Idem go. Evo njegove zarmora. Vidite jedan box match. Vidio kako prijeđa. Ja tebe ne mogu dati, ti s mene sad mu ubio rukicu. Ja volim! Slovo zapamtao. Pa je ti si rekao box match. Nisam rekao tobom, ja. Ne, ti, nego ona li što je bio bez danu, rekao, eto sad jedan box match, kontač, eto ti. Moram sam ti ja Treba, neka te, znaš da si god, da se ne čuo. I to bilo to za episod, like, share, subscribe, comment.
Eto, jebe mi ti lavu, Avi, jebulite. Jebulite, Džempi.